don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's Standard Bank Cup. Orlando Pirates 0, Keswick Stars 0. Orlando Pirates is out. I'm joined by Unkuna. Hey, Sithibo mina hey angazi emsebenzini ngizothini. Ngibalekile namhlanje bekufanele ngabe ngiyasebenza. Ngathi umntwana uyagula ngapha sidliwe. Le mali engize ngayo la ngidabule ile buy lapha. Ngeza ngayo la. Ngapha nalo coach lo mara ngifuna kungena kakhulu egamini uSibisi why bangamrotate Bodlela usiyema last week bakhale ngaye bathi wenza mistake uSibisi captain fantastic uhloya kuthwala team akori penalty last week nge2 minutes ubamba ibhola so ngathi sidlala irap akahamba uJona boRamthuthu once akamsebenzeli muntu ucoach if vele uyasidlisa nge28 if uyasidlisa nge28 hayi mina nombokodo sozibulala angeke sisakhuluma kakhulu uyasimosha ucoach ele mali esiza ngayo lana asiyiphaki uyasimosha ucoach Steve mara labafana laba abazimisele siyayithanda le team mfowethu siyayithanda le team Steve asinala maningi abangene bafowethu. Thank you.